I da ste ljudi, danas gledate moj novi video gdje ćemo igrati, nastavljamo Head Soccer. Sad ćemo prvo da nabuđemo, imamo 1200, ali znači jump i ne možemo ništa više. Dobro. Igramo protiv Stoka. I da ćemo dobediti i prvi gol. Idemo. Ajde. Manchester United. I dalje će se pojediti. Srećan Božić. Čisto se rodi svima koji pogledaju ovaj klip. Još 11 sekundi do kraja i da li će svaki pobediti. Svaki najbolji igrač na svetu. Pobjeda. Idemo, ajmo da napučimo kik. Dobro. Bravo. Skačeš loptu. Idemo da izgledimo i naravno da neće. I da je došlo da pobjedimo. Tako ne igra. Manchester City je baš aktivno igra. Ja sam najjači. Da su baš ne pobedili ili čas baš? Ajde,
Manchester pobjeda. Ajmo da buđu. Ajmo još jednu rundu. Ljudi igramo protiv Talantu. Dobro. Tako je. Još prvi damo gol. Oprem. Ne. Što mrzim ovako. Svako mu dala ako ne prije ovako. I imamo samo još ovu rundu. Još ovu tekmu. I sad će biti gol, možemo da pobjedimo. Ne. Jedan. To jedan vodi. Daj. Ajde, Seki, možeš ti to. Tako je. Idemo. Ne. Tako će. Idemo čekamo da su jedina ročin. Idemo još 3 sekunde do kraja utakmice. Moramo da damo još jedan gol oko nas. Moramo da damo još jedan gol da bude rešeno. Jer da pobedimo. Da će biti naravno da neće. Svaki pa gubi i ovi. Jebi ga. Onda da moću postaviti u džamćama i idemo još 4 ništa. Ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Nas se svidao, lajkite, subscribeite, shareite video i čao!